ha emergency Ghana TV so enne Mr. Yamin Sakane ye mame e de nasem abeda MFK wo Lawson na wa kire nsem bebre na ye mame nkire mu a o kire mu ne se one niku eti na ase niku ne e de ne efa kwan bi so a neni enje ho na kwan a niku no kwa fa so ene ne tena ye no kra no na enye kwan papa eninti no odi ababeda yen se yemboa no na ase niku no ade a oje no ono kwa onti ase niku ne ene oba fofo aware e mo ba no abefie ho nti sisi an niku ne oba na aka bomu e di neni e wo fie ho ankasa oninie onhwe nkola no oninie nso onhwe no enka ho enti no pese ye boa no na opru nsem bebre na egu honum waka nsem bebre na e de afa niku no ho e de akire yen na ukotie mu nsem a utie ye maame mu nsem a nyama e wo wiase papa nyama wo wiase be ma no kwan ofa so ene maame tina ye na enye kwan papa so nanso obeye ne dien nti ye bese ye fa kwan bi so ye pese ye fa kwan bi so na ye boa ye maame no nti no yenko kohwe video ne embra asemi ye maame abeke fatu hufu because insema waka no inemu nsem ni abe mu bi ti yenko hwe video no embra ye ba na edi bibia atoaso subscribe na like na share so edema afofo yenko hwe video kama se ba kono kro mo jena kra kwala na wu enti eyasa na no se na se bukari pame a no so opame ena me no ko de ba yakotena ho awu nkola miyonu juma me ni ye nyina ye fese juma no wodi sika no ko sirem no wodi ko ton nantwie ede ma fulani fo nti me won kola miyonu wona ye ko sirem me sane no ko won kola miyonu enti efiri ho no na minnu de me ye me nya ni hwe ni ntoko me kura na me som no me na me sum fie ho me ye juma ana me ko ton ni kanika ushia na wafa be mada me sane ma wo ushia na wawo no wawo dodo sen na wawo dodo be nan miansa firu na aka ba ko ushia bukari no wawo nan na je se no waware pen agyan aware na wode ne nya ene na wonya akra no wani amaso kakra okay se esiremo etena ne de wonhunu ena mo so mo wonduro mo de ye ma no nti bukari ye waduro wo ye sure mi do nyame eden uni nua na se wo pe ena wampene nti ade na ni nua ne de wanye waduro bukari na so ye waduro ai se opeme no opeme no ye me duro wo ye de ne hu so ye waduro se mi se aduro no o metima ade aduro agu adua ne wadi o metima adu akọ bebi no ma chichiro ade de na chire se bukari ye waduro na me pese mi hu de ntia na wo mpe no ena chire me ba na wo mpe ne na chire obepene ma no ana se woni ne ti wonom na waye ojimi nti na abeka se waye waduro ntia se na me mpe no so se me ware no ebise ne mani wo so se mase kumase na mfiri ko ware ye nti ma ware na se ne se me sa ba machi kumase betana afi wa hu de ye hu de ye ena me di na chi ne ko de ba ye duru tachima mi sike kuta men so na waji sika no na ye sen sika ndem a chant mi nim sika no dodo mama sika ya ode ade 100 years kura wo kai yo mi do ya mi sika mi nim no dodo a sika ya ode 100 years kura wo kai mama men kai sika no men kai sika no kai sika ne kura bukari je ye o men kai ye duru ko de ba ho no na kura ne bon ebe ho ena papa bi besra me se me ne nkosi sa koko me ko no bugore ka kire se nipa wode wa bade wonti me nkasa won kra no na me kra ne se papa ne se papa so mele se me nkogya no nkosi ne koko mbo ano do be fie ka kire se me koko sa koko na adua na mo ye me di na me de be bada pani ampa sa na ye na ke se nyam sika na waji ye ne dia na me ni sika na se nka unidi nka me nidi na nka nyam sika so waji ya ka me sa ba mechi ebise me nim baby ara se na uni ka obesa dia ba wachi okay wo bukari ekono maduro esa akoto ya de ene ba be dai wo ye den wanum eduro no woto wo de sra ne be ma wo ye de ne hu yi se ade chia me dware na me hu sa ma sinyina asai asai wo kwa se na tia na eduro
Efuru hono na me ko toilet green black na me ko hospital ana me say anya osa de na me say me ni osa efi da wo no da ye no na wuja wonan a color ben black ai na wa misa no se no won wo dunko oba hono oba kumase ha na ese wo ye wukunu nti wan frɛ na misa me say me ne fo wo ho ono so woni fo e kire na obanya afo na me so menya afo ntonkola no ko na mo ko je ni number na ma menya ni number ka se me ne na bukari wo manan adana wode ususu se wode aduro be fa wo no na wo hwɛ sɛde no ono dadada ene sa ada no ana sunsun ye bi wo sunsun ye wo de sunsun na na wo ade achiem na mentimi nsɔre na ma ye mre ade na eboro so ana ahode ne kɔ soro anya ahode no na kese aduro no kura na abu ma na ma ye mre efu no baby na me wona 2 months na me 2 ye ko baby foforo 2 months na me ko baby fo na me ko yare wo ho na fie wura na bisa me se me wokunu mintimi nkasa me nikuna me san so na me niska te fie wura no na bo me bisa na me de man kolen so mo ko from papa na mbra oba na me fie baby foforo me ko tena mu no ento oda ho ade achi ye no wa ma me simple se me fan hospital so no hu se de ode ye me no aye adwuma yare na ye osen ma yase se se me to ho be kase me nchim na mpie amase ade na mpie yade no ase sunsun ase koto ase min kan say ase kotre ai e wo ma ya o se ase da ase koto ase sunsun ai na enina ma ya ase kotre ai enina ma ya ase ene me na ho nyina kwa ben so e ya odi wani hu mi hu so mitimi hu se ma ya ase ne yade wo bibi wo e se ma koyo operation won kasai nti ade eche me ka kire doctor so no kura wo na wo operation doctor yi koto ne sa emwa na wo ka ono hu yade yesire mo fo de anya aduro to ebia me kun na atum aduro na obi na atum aduro na ade na ne nam unipadua mu ene nam widie ni mu du ye de ne hu se ye sonsono eye koto eye se me no me wo ho no me hu na mu nyina no ase se yankasa yi toilet mo ene nanna me ho ase gogome na me ho mama nya menopause anya menopause ma kosirem ama me no bukari kura ni nua dauda akọ baabi ama ya kasa wode aduro na ye me mo kọ baabi aduro so ama ya so wode aduro na fa me denti no de aduro be fa mi so mi hu se bia na so wo mpem ya se wo ja me ade sa time na bukari akasa wo mpe wo wonka so hyenimu ebisa nkwala no ko du nkwa ho a me na me ye adwuma se ya makọ na nkwala no ko a omo ba nipa na no omo 40 cedi 40 cedi no mo da furuka we kura be du nkwa furuka ka odunka ba kumase asa be furuka ade aba bebi awo no sika no e ka wo diaka woni bukari mo ware mfie sen mfie ne de na me ka me na wo nan na ba ye ba pa ni de obenya 40 ana 30 something okay na say mo ware bro 40 years ebrebe na okofa oba foforo ba se obeware no ono de be 22 ana 24 ni 24 years and that's what worry say oba na che wo so ye ne braayire na wa jefri ni se woni oba ni da woni papa fie enti oba ni bra fie na oba ni nyim enti na won huni se wonje oba ni ma ne bra no enti woni oba ni hyedem na wo mu di nkomo na ne bra pie so wo se ono ni twa wo ne bedi no wa ni sa butu so hone kan sa bukari no wo so be den obedi oba no e de ni sa butu ni twa no so ena ni bra no ko pie so se ni bra no ko dem ha ko da o hye dem o mudi nkomo no kansa na o kasa na ni bra no ko pie so nti ni bra na di pie na dwono ka na ye nyina te se sa oba no bukara jafir ni bra ni se no oba japade enso ye didi ensa butu so na ni bra no so ni ba be ma ye ba akopɛ na wuna ni wo fa se pe sa ba na ma ne se bia o no no wo obenya be ma ba ko wu a akola ne be ka ni fie se si be ma wo ni ba be ma ni ho ni fie no kura bubu on na akosi ni fie wo be bi wow ha nti se si na opese me ko na me se me ko tena ni fie ho e se me tena wade a wo na oba ne ye me no me wo sa me ono oba ne ye oden me no me wo me ka kire 3 weeks na oba ne ba fie ho da ba ko nwotwe na mikunu ma me na mikunu na oba no omutugu mi sufie ho na ombo me so wa ye den minim de maye na minim de maye because wona wo ye yire pani eti se unyanya boni bia de na ebema wase atimi akogina yire keto achi ne yeto agu so abo de ne si ye ti sesi na mpese epse na minni boa fa minni obi ameka ma so ma pese mi wo de si ye because sabi wase wo more dam say wo sorry ya na wo sorry say me ba bebo what bi da na me so me fa ma no ntunanum epse manyini mahunu de wiase sitia enti mi kunu ma me de mintimi nka nanim mintimi ndi na atem me na me ye aduane ma tia mo
ni aduane no kora me kwadwo na makọ dipa na me nyesika na makoto ne kanika sam na ma be kane me nyina yadi yare ne ba yemfie sen ni yare ne ba de yakọ 2 months 2 years ni 2 years ti 2 years ni nyina no nya hu e wo ho a na aba na asa akọ me kosiri na makọ ye aduro e bo ho na atekọ na asaba se me prisirem ba ye no 6 days na nkrofo no nya accident wo boase no na kasa papa ne so wa ye aduro me ba ye so asa ye kakra se asa sore o 6 days aden 6 days na yi plane every to boase no me prisirem ba say plane crash no that time na mu na also call boase kwa ye aduro da bi me kosirem me prisirem ba ye me ba ye wada ni 6 days ena saade ya ne ye wo boase anti nka plane na anti ahwede anka won kai date no ha nti efiri ho no asa me ho atome ena 3 weeks monday me hospital me ko no mo check me no omo se yare na emu ode ona mo ka se me nkota fuji nko lab makoye lab do me ko toye edo ne ko 4 million on se stay me no edo na me hu so enko wo so operation mienu na doctor say den na oye mo operation mo hu yade so se de me hu se chire me no na doctor hu yade a wode se kan mi de me hu se chire me no me pese mo ye operation me hu se asa mo hu yade mi ya ko manhia wa afi na bai na me ye na aka edes no mato jo mama ba no ha mu yi ma de na so de say bibia nsi anka wo date de won kae o nti wo ye de di kan no e ka edes ne ato aba da bi nanu de ye wura afi we mu nanu ya de no di mama doctor de se kan etwa we fa no de se kan ni twa mi furuma doctor de se kan etwa ofunuma wan twa scan wanye diagnosis bia hu se me ba wa hu se yade bi sei eda ha na se hye ha mi twa wakwa yi ofiti ya no twa wo se me ye operation se me mana ma no de yade ni si ye me no nti dia na aka kire doctor wo ye sa operation no mayase nti omu miamia mayase omu se yade bia omu hu hwe wo mayase e bia ye duto nti me furuma ka say duto ma o ye sure mi donya me kan doctor anka say timi ka say bi eduto nka say hospital doctor pani doctor pani on ka ma that said the openfo ene wa miamia mayase na so wo hunu hwe na yesiremfo de peduto o se yesiremfo de peduto wa nya duto nti me da ho be na awotwe ene omu yi me ko ase ye kakra esan sori asa na me sa ko munhia afi na ebai nti won so mo ye operation sa yetimi nya o medical records no na ye hwe yade a how ebia na ye hospital yade but ukunu no eno die ya wun sa nete ne niema wo wase nti no wafa ne se wato adura no so gise ye ko baby se ye ko me se me ma ko baby me anka so madam fo nam ye ni baby ya ye ni baby sa me yare no ma fo ya ketekete obi ho baka se ya bo medua na ace na madam fo bi na me ni hwe sabra die na me ye na madam fo ne so de me ko baby okoye krono na de ni sika ma nipa no na ohwe o se da bia yade na bimbo medua na nya ace na obi na aye me sa obi na aye meduro ada okunu ne to na ntokwa o montamu ana sister minini ni ntokwa frempom because de minim ne se enkramofo de wo ware a wutimi ware bi kan oyere ho nti se wakofa second wife abeka me ho a din na ebesiama wo de adura family na mente ase ebse ye so ba no nani hu nani hu den and we be for and ne branch so ye wosombosom nti kese o man chichire me aye meduro bani ba fin ya se okura ne ye den me kura ne we be for ne ye ka se approve abetimi approve na se meka ho na ka kire o ka se ono we be for no de ne be ye na me se me to me be for e se ye ko be bi ne ye ko hum de me ne no de we be for okura ne se wo ye be for e na onso so ye be for ha woni me kunu na ya no ba ko me se me be ada ye mu hia na joana da bi se wa ware oba no wasire mu no ha nti me kunu na ka kire me kura se me be for nti sa na mo frɛ me se be for ba ena ono so ya so ono so e be for ba na se okunu ne de abefo no ope ha before no ope abefo no ope first wife yes so ye befo second so ye befo ena still what ho one second ne da so ho one no ho me ba cho mommo de ampe bukari ntoso mame na ye nkasa sensi agina wa agina so no o ka chense me obi yire nso tama me ba ya kola kutomu se me obi yire na that time na you obi yire ampa na me se na me kunu na ajai me no me kunu na ajai na me na ajana se wo afa me a me no wa betu maka se me obi yire se me ntibi ama ne fie nso o se me obi yire na that time no na munya nyai kra wo ne wukunu na ne ba hye wachi no na ya ajai se me ko wo na mo jaya di be sen se me ko wo sa akola do papa fie me ba na mo jaya di be sen wo ne sa be ma no me nyemo ya no ena be ma no otu kwa kokode ba
enti ne papa kuma me ne tifie no ne papa kuma na ka kira me se me firi kuma se ko se me bebo tutu wo ha enyi mu sa akwa no enti wo ma me wo akwala ne wo fie ho no o sisa me no makogya me ko papa fie ana me bra nso na wona obisa ne se de na ma so menyi ahwe na nyinse na menyim no akwala na nya omoba enti me so me wo ye no wo hu akwala ne papa na wo mbisa se awle abanie enti emu ho na me so me bufu ye ana me se nya me ba no ne ba no de asem ntimi san kofie ho Ushi Abukari na oba no hye wachi no anya mfie sen no na wanya nya afe no wanya ene na yo bi rampa na me yo bi yerse nipa no waja me na den na mama wo no obi aware muntokwa aba honum na se wa prenya afe date na san kofa obe ma fofo me ba ade no wanya abotre kakra ma oba na anyini asa na kofa Bukari se na me kasa na nka me ba kuma se me ba panyin no de me wo na na okuta me ne nua panyin wo ho ba ma nti me kofo no wo me kunu fie na nka me kokuma se nti me sister na me ko mu fie akokohwe no nti me da ho na makom na ba fie na makoda na nka matwuma abakuma se ha eno mbe si me kwan me se me mpa no nti me nim so aduro no me de me nim bra mo so no ma sa da akola na wo da ba ma ne dem da bi na me o mo da asa kom papa fie akoma papa se omude me kokode ba be ma na edikan no wana ne wo fo a miensa wuye no time be na miensa ni nyina wuye ono wuye ansa na me be woro no okay eti miensa ni nyina wuye ansa na wo ba wo de otwa to no okay nti sese me na ono Bukari wo fo no miensa na ni nyina wo mo nyina ya mema Bukari wo ye ho ade wo ye me ho o ka so wo ja no de wakoma abusia wa fama nko mo busia wa fama nko be bia ejapade be na moye ye nya ejapade me ni ko kokode ba no wati koko masisebi kafi matibi masisebi wo ka me wo hono sa adwuma koro no a o ka we wo ka me na 3 days na mintimi nsore enti okwa wonya sa sika no ntoma koro wanto ama me mpobo wanto na odi sika no kosi no koto nantwie edi ma fulani ni na osaba oba na me ma pagya ato me ntoma ato bi ahya me ba nti be ya mfie mienu na menyimo mene no eba na me wo no nti me wo nkola mienu wo de to so mienu no baya busome na ne saba asirem sese wo so won charge apade na onsumo minini ni japa nantwe na woton ye no ha wo de akoto asase wo ye koko ato bi ade abia ton so asase mo de sifie ha nto no na wo ma na wo hwe omo o se die ntia wo hwe omo o se die nti no hwe nkra minim de ntia wo bisa no una woni ne betuma hia abisa no makwa ade na asem odin misi mikwekura ho ade a wono oba ne ye me no nka kumase kwan ben wo ho ada na na jonka me sora ba kumase me da ho da no mani ankum mani gusu sa na ade che na me de otwa to no mfie sen be me ba be ma no woni Bukari ba ne de otwa to mfie sen me wu no na oba ne ba fie ho nti obenya be 24 obenya de otwa to okra okọ school dru sen guesses sem na me do mo nyina to school omo ye adwuma sesi ono me na to telam okay oba na be ma mo nyina ye mema enti nkrafo ni nyina oma bra bote sen ba ko pe na Bukari atuma hwe ono kura me na kabo na hwe akola no ss wo tech wo wie ss na yesa ka bu na akola no so ye adwuma be 3 years na o ko university awo Kerkos okay Kerkos nto wo wie ono no na oni nyina na me bonus kam sa bo na aduane akola kosku ye twabo de man so won kosku nko ye aduane me Bukari ye sa de na akola o kosku na mo twabo de ama no ono wa twabo de we kura man so won jin kosku nse de odi body ampesi na ebere anu ache kokko na akola ne se bo ntimi fa body kosku na body no so anya body duro ase de eso nsuo ni ho a aso kitua enduru 10 waso no na otwoma akola na akola de bae ejamene no ese body ha pa mintimi nkasa minni nkola ne nti na me je na me ye aduane nti wo kwa me na me tomo na me de akoma no wo kwa Kerkos me ko tomo na me ko digwo no wajura na me de akọ Abropa Junction na me de akoma kufu bus na ma twora me number na ma twora akola ne number na ma tue kasika nti ye de koma na wo school mo ho a na ono wa kwa tue sasika no na waje ne number awo Kerkos ho no Nse enua ne ade a wo ye ya utimi de bo akra na ma ne wie school no to ono na pani no so ne de otoso ne gabi ono omo ngusu adwuma omo anya hwe sisi omo ne nam ho omo se gala na omo ye so adwuma ni ho de toso miensa wo ko ne papa fi odunkwa ho na se Bukari wo se ne yiro se maami wemba omo hia na ofie ho omo hia sa nkwala wo ofie ho na akwala ne sapo omo atwa ne mpobo omo asesa
na tade wo hye edi ko adwuma o mafa sisi so de den minim sisi akola na bra ba ya basa nti eno susu so mo koye na du so me ko be mi ko siram no o mo so mo sese tade edu go aminam na ne ade wonim se wo ko ba bi ekohwehwe ne mamu ni ade na wo nkoma yade na eda so no mo hwe ntu ntimi nkọ kan se ma chini pa ma chini poma se ha ma chini ena siram so ma ko be boro 4 times makopa so muntimi nsa yare omse de na ebe ya ma yare na ko yesa no bukare na na begina okay buwe mi ko ya nipa no oya malam waye ya ama min duro na bedwara yasin ye komo odwan a ne ya ye karatu ya bompa ya gusu ha ne de nam na acheche ne ya ye rubutu ne de agu adiem rubutu ne ono munkramofo ne na ye ha omo de na ye ono de mintimi e be sa wo kire ma de krai moja no omo de ya na se den ya moja na den ade na omo kun no ono na omo bompa ya na aguso nipa na wo ye me no ya de ne firi ho so me be ye aduro no be ye wa mat me ndware sam na me nsiranku sana ma ye tum ma ye aduro na wie aseye so still ene na che say aduro bi ani ba bia obi anto aduro no nti say wunya special doctor bi a obetimi ahwa kama doctor de makopa mako doctor pa doctor de mako doctor sise minitazi mi say etoda wo say na mi say menopause na etoda menopause timi ekofa sa niema we ba wo asa niema bi nenam wo ho etimi asa anya menopause wetima ye me mase ene me na ho nyina ase ade na mase ejetie ase minchim na mpie makoma nhia akokasa asam no se ade na nam ma ya asere ba minchim na mpie Oma ye duro sa no ma twa me lab oma hu oma so mo hu ye den so still oma ye operation Bukari producer afre any wedding komo se ye be frɛ wa fidie so wade atom ba ze se ye frɛ wa wo number no enko enti Bukari wutie mi a pike call no na ye ne won kasa de ye a wo no obai kokoda ye wo se ada wo no da ye no ade kyen a wo horo wase wo hu den na ase na tia se eduro tuntum ubisa na sa ada na sabro wo wi ade chi ahomachi na okoe won ni dan ni ho me na me han dan no ba yen so no won ni dan wa ha na nti sa da no ma ujatadi ana die jatadi eno ye denden dia se ahoden so pa wa ma wa no bi okọ ne normal se de da bia ono da no afi ade kyen ya ne ma wo wase Bukari ma ye mre ntimi kodware na me hwe ma se na me se akoe wa di me bone na wa kwa wie me ni number me so me nkuta phone wo fa nto na businim busiafo bia ni ha gese sirem esirem no so ne bra na awu ono so wa ha ne bra na okwaje na yire ono sese wawu ono so wa ha ade broken heart ne kun na na ntimi hu ena ne bra keto a wo ba no sabra na keto no so nyamba sese a me kwa na me koto se ne bra keto na ba ono si ne fie ntini fie kura na me kotena na me ese etimi nya Bukari ma yenhwa ade na yentie nkoma a one producer di ye wi a bomoden asa obefa call no na yetie won so side of the story wuntimi ne wo yire a mawari mfie bebre enkonkoda emo oba ne ko hu niema wona se se ye nokre se nye nokre Bukari wu na betimi akire mu akire ye yie nti peke call no na ye ne won kasa ba yentie bi ne kakra bi a yentie ye be frɛ one no wakasa nti yentie kakra ai kakra bi kire na ye be frɛ ma yenkyire mu na ye nyina apɛda oba bi na tamba kwa botu mpanifo ni mchini ya tenka businofo ona so ya ni temu na okati kan sa ta mweli ya anya nukre ba ko asa ta mweli ate me no ka wo fon yiso a ga je be bo me ni wo ai ma yen kasa ye be fro na wo ma yenkyire mu e wo ye afidie ne so ntu ma menti o kakra what day nimbano wasi wa mungu wala numu tibiye be yesan what day kasa mitio what day kasa na umunyi kasa what day mitio papa ya wasi wa mufe ni setu wabu ai kumasi Abraham kumasi Abraham hono yo na ni die ma wo abana kra ye nukle ba kupulani nukle ba kupulani mi pano kra firi ho ntina ma firi ho no o pen kra firi ho a ana maka je se nukle ba ko ni na samu no
That's when we do home lady Abdurrahman. Or don't tell now for you. When you fly somebody who might get here, but I commanded a Brahman. I'm on Christ now. I'm the more fun. I didn't want. I use it. Don't try the commanded. Jinaye kakrana wahoma ne twetwasi jinaye tano kakrebi one say secondary school ama onwa brasa be yikra no free school ho se odi ba ko antoa odi ko wan ti ma yo kwara o ma mu kala o ma kwara kwara mu fi ni bi mu kwara ti o ma yini o mo ne ese no amire bi ba de mi wi make sure ni school ya ayi UCC o ba ka je mtenye ma me se odi ma ko ko onu so nyanja awa ma na mba na nkon ko ko nde mu wo ho isi mu wo ho odi mi ko ko to apot ke na ya ko ko fi ko ho ade te wa ma na mtu edi se di mi jinaye kakame la ino nya na to ya ne ba ne bi ku shi mi nya ne ma ma ne ma atia di fa ta mu ya wo ti ka o ke o ni ni ko ta ko bula ni ta ke mi she o mo bu ti ni ba ku penji ne ti o mo di da je te mo frame ambaba okay ani ya be from baba dia so be from ni no waka ni apeda na busuani na busuani no aba busuani ne ya be from wa fidie so ni wadi nkomo yes okay ani ya so be from wa fidie so na waka sasem wo ya ma obi atie ma obi ate na ya ni busuani na aba ni ye nyina na wo be hia nti ye be sa from obi mpa video no ma video no me opa wada. All right, inti producer enene Bukari etwetwe nkomo na Bukari baby a wo bia nka opeke call no emietie wa ha se eyampa se ada wone ne dae no na netie bi ne niema enye normal se bema wone oyere ete won mo no kunu ho na ne bema ne mu ayemra na mpe me wo sa akola no kro wone me ndada enti da wone obeda ya ne de ode yare be ye wo no eno ano no edi sen wo akra no nyamfie sen ansa wanyini no wanyini me se me wu na chiri wakura wona na ateko se adu 10 years e borokura na sa wo ba e boro be 10 years no Bukari no wa nada till dakro pa wo no ba be da ya osusu so wo ma yare no Bukari peke call no na ye ne won kasa na ye hu ba bia asem na free because a allegation kese pa se oba wone ne tie se wo yire na utimi ne da na ade chi hu niema bi wona se minim adekode a wo de kokwaye se adwuma no etimi pa cho apeke call no ne ne won kasa mali di ampa cho brema me mame me da se na no kwasem ni ya mami waboye nkomo nenso so nensam no minhunu tiri hu ne kon ya akoye to say ebia monopause ene na mu baabi cause emma no ya wa problem o eniema bebre ye adwuma wo ye mu enti emra ye nyine no wobehu se eniema esesa mekai eto da bia ya maame no mpanimfo wobehu ena bibi ne na mase bibi na ya ene na meho ene de keke nya so drum mpanimfie mu a ya na saa niema no esisi wanhwe ya wo de bekwa akohye se obi ena ato wadu eno na akane no hwe ebi no mutimi eye wo so ye bayifo cause eniema wo behuhunu ene de obekeka no wanhwe ya abeka so ye bayifo nenso na nya bayifo eye ma ye niema bi etimi eye emra ye nyine no na mame your friend say shaitu no kwasem ni wasem no mobo senke ye na berema Bukari wo hwe wo ye wuye se oba warefo a enke bia nka enru sa mpempenso we ema aware no eto da bia aware bi yo aware bi nso so ya aware bi ahomete aware bi wo ho a ema okasa ye ten esanse eniema ye de wo famu no utimu nsa nye saa na nka wo se ba no nenso ye de wo fam ye besra papa Bukari your friend na your friend say na je ene ne ka say utimi hu nse ensema waka no nti ase anim na de oka bia woboa de oka bia brabe yi wano na yi maami efri amane a wode na afamu yi chese charge amaami ya bowi de wo hia se wo be yi wano na ye hu se enya de a wode maami fa yawu mu so ahuno eni ti ye besre
ye manom titru esremu ma to da bia ya na omo ko situation bi mu a ya nanso so wuntimi nwane emfiri ho ma me fancy ahwa no ma no akofom kire se to da bi na se omo ka yensem se ya wutimu se akoye nhye ohno maya ni bi sorry se omo be ware ana se bibi etisa na akoye nhye na akoye yawudie Adam Pachobra ma me ni case ni mu. Okay, but that's one from Poma. Ma me oba ya wode ni kunu bukari bai. Ma me shetu ho. Wode ni kunu bai. The ma me kan reho sem bia no kre ne se na medwene ho ana mente ase. Kwan a o se be ma no fa so a unya no wareye. O so de aduro. Ena eno achi no wode no kɔhye ko divoa. Koye adwuma wo ha meduru ba bia tete ode ne fa mu nyina achi. One ne sa betena sirim to aso wo. Mienu wo ho. Omo mienu wo ha ko mienu wo ha. Ti maami nkomobo nyina mu na kyesa ware na otena ho no wabre. Ena bra wabre ni nyina achi no akowie ba bi se osusu se be ma no de aduro bi afa no ama ne yare na ote ho a ne ma nam na yase ne ne ekoso nyina akire se be ma na ma ne yare enti de wode ba hatitiriu ene se be ma no emesa ne yare enu achi no be ma no empe proto ma no fi se one ne ma no eni ba bi te na afi 1 billion se o se 1 billion na 1 billion so onfa enka ho ema no na be ma no ebe yeso beba ejabukari so oba na ensem a ne yiri di abeto yanimu a oken ebia no wo nkyiremu a beboa wo hwe ne nsem no mu a no kura ne se onfa maami nya bibia na ha adwene ewo mema binom efem se wo ware wo ba ne tena nya wo mawia ase wonfa wo ba ne ho biu eyo how pa na mani binamu maami na re ho sem ne nsem a oken eyo how na uhwemu ade osusu se papa yi ne da ye na de sa yare na bre no ehia se doctor ye hwehwemu de boa maami efiri se niam bebre wo ho etimi si ema ye de yani bu niam bia na nya no a on ba bia wanyina duroi no yare bia betumi aba ma na nya sa symptoms na ehia ehwehwemu ontumi mfa na adwene enka se be ma no na de yare na ye no se te sampa o se be ma ne ba na ye boa na ye hwe maami ema ne nya hoto efisa untumi nware oba ne wonnan enya ne nsi baabi wase ni sika kura wadie efiri bra owo ne ba otoso ayi bepem ne no edru 100 series o se edru 1 million po na oware oba na asa na de ye mfa wo ho so obedidi so obenom so obeda mfa wo ho a we no nya ware because oware oba esa wo dwene oba ne ho na wagya oba na si baabi ma na tete na mahaw musa wa yare onye obi mfa ne ko hospital anya fe mama yanka no kura nkyire nipa eduru baabi a ye nuanom sremfo no bi ebinom aware anya fe kura omware ma na tan ebinom so ba ebinom so aware ma na ye wonye kama ba ebinom so aware ya na wo hwe kura na hunu sa na ete so oba bedidi so obefra so obenom so obeda emfa ne ho no ane se makoware no na mano sofa sa mami mera ho pa o hwe mami pa bra no ye ababa no na obegina so pa nti wo so owura fie ho no na anuanom no obi akra epe nti o ma ntumi ama na anko ana baako odi aduro se den a odi je no a odi aware afi dia mu ko wiewie no ni enye nti ajabukari omra no menya asampa bi nka nkere ne yenso yehu ne yebeye aha egusu aye emergency Ghana TV eso ebusia me do bibia sese ojebe ma yekohwe video ne ebaye na eya we hosem ba ye mami asemi a okin to me die se na ye mami tina studio kan se ohu na asem no fapem monopause etimi eyesa nanso mimi hu ne se enye monopause ye mami no onimasem a oka na bema no nso se ade a ye mami ka na enye no kwade ntina ye fe wa onye wadwen se obefa to me die mi hu ne se ejo ena odi ye mami because nti mo ye mami etiremu no otiremu se bema no one ne eda one ne dawie ye no ohun bibi ewo ne ho ema na sekwa be ye ebe ye ku nti bema na ato ya we ye de edi ama no
nti bema no nim se asem a ye ka no enye no kra adenti na ye fe wa onye wadin se obefa asem a ye ka no nim se enye no kra adenti na why wadin se onfa call osi asem a ye ma meka no eye ncho sisi ano wakwa akofo oba afofo eneneti wuni oba na aka bom edi mamieni sisi amame no sisi fa no ko ebusuafo ho ukofa ni fie ebusuamu ti sanfa no ko ebusu remember no like me hu ukona ukoware na uka asem de uwie na de ne befie na obeye ne yakayaka de awia sanso won se o sisi ade woni ngine ho sanso fa no ko busuafo ho because o ba no be gi no o gi ni fi busuafo nsem nti ade nti na o pese woni ni jaya unfa na enko ma ne busuafo ade nti na ya amoyesa adenti ena ya amoyesa nti yese ye fe na ese ofa na ehu se asem o kan ye ma mekan eye no kre anase enye no kre ye mfa ye ma me asimu entu ye hofu ye mfa entu ye hofu sometimes no ye pemo a de wi amokasa che nipa no kwa no eno kwa be ma nipa no kwa afaso ai na adwen se oba we ya me faso am benya no me faso because if it ase ne ma me di nkomo no ka bi se na be ma ne ni ngine ho osi wa ye na edu me amiti ye mi nim sisi anye be se ye kɔ na ekohwehwemu eno so na ye fe no so a wa na adwen se onfi nti sisi ano ye nim ni pakwa sisi a o ka no kre se ye ma me na ka no kre so ono na o ka no kre ye nim ti yen fa se mu ntu ye ho ye hia mema na ye nhwe yie si anu ma bema ba ko ne oba maka bo e na mudi ma me we ni ofie ho no sas ade a ode to so no enye no kra e pese wo ba ne ye hu sa asem o ka na ye no kra anasa enye no kra e na won so nye waje se obefa phone call ye tie ni audio a ye ne kasa ye no hu nsem a no o se enye no kra den na kire se asem a o ka no so nye no kra so oni ntire mu bia ye betwen no do befa call ni bia no ye ne be kasa na ye bisa no mu nsem bisa se we die ti ase a enye yi so onye oba like first time I wish you oba oni na da na later oba ne hu bibi wo na se remember no mu ye bi si a de sa be normal thing enye wanwa the mano emfa we entu ye hofu emfa ma Mr. we entu ye hofu pa aha ena midi mo besi na meka o sa ha guso aye emergency Ghana TV so subscribe na like na share so edema afufo no ye besa nso edi nhyiemu e wo ha biom edi ameji so an kechi mami esi anes. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.